ODM. Tuko tayari. ODM fire. Fire. ODM fire. Fire. Muko tayari? Tuko tayari. Mbia mono. Abana ba minto ODM ba Nyaribari Chache. Twalira umukutano muyomo toereru twatebana ODM egende mutwe. Number 1, Mheshimiwa Kenani, thank you so much. As what was tiriri tukoria rero abana ODM. Tuacha ko banganga kitoko enda chikura as a polling station chetu. Members kero muntu bagenda ali ekere chikura chikotangaswa. Kero muntu achorwe alia abantu tokochora 30. That is the mainstream 10, women 10 na youth 10, lakini tuhakikishe abana ba mintu ba people living with disability on spin over. Egango yeitenene no koborania ODM Nyaribari tole member abange, lakini birogo ntoriko karaki Turikoira. lakini members mwanchiranire na kurubono ebirogo byonsi sita bya ODM MCN ko ira tole ODM Tuko tayari. Members mwanchiranire ekirogo kyobo jumbe ko ira tole bia mono na ande members mwanchiranire omugavano itasikwe mbalenga bagote omugavano itasikwe asikwe kuna ODM ba Nyaribari omugavano itono oyo bo ODM na ande nere deputy vice chair, a deputy chair ya ODM na ande nere spokesman yeto yabagusi twins tuna Nyaribari etogote omugavano itasikwe atigwa agendera gukora magendera gukora ki agokora intubuna Nyaribari tole very happy about him because as serikali yae ni ntutore majority tali boygo bagote antole majority ntu twensinga kimogote amule maiga ya governor support tutore governor 2027 tomo support ande governor nko endale kubulie kerogo kyobo deputy kerogo kyobo party leader ya baba mole ready tara tole nona magoroba ka Nairobi ande governor 2030 tuno president yakoboli tali abana ba minto moko enda kamogende bya nyasaba seseni wono diandangiri Mheshimiwa Kenani ara kwana nere abera atatu igagosebona bali kabako welcome Kenani ODM power ODM fire bya mono na okire sana asengu nchumwacha abange na ende twagambire twatwalira umurubiri omuyasa engenyo twagambaiga twagamba buna abana abamo engenjo twagamba iga It's okay. Nimuko chigoro gake bano mete it blinks e ka operate shedi ase. Chaka bano bia. Dongo tebanga abere no mogoko abaminto ba ODM engenjo bonse bacha ko bachikire twagambire buya na abana abamo. Twagambire buya na ntwanchiranire. Nga igoto gukwana egente kemo na ndimo to gukwana no yo minto nera ba gukwana twatebire nga wochibosio goikato e party itu to yerigeri chikura na nto yakire chikura ndoli wochi koboli nga na bantu to Nyarebe ngwakira yaya to twatebe ngo ngoto gwakira mbona twatebe party e party itu na ro chinguru cheito gabano itombia mono ase ogotwanchera twatwaro mu birguno yoiga na ende buna twagambira ubiyiga naye twakoinyoire ntogokweba toroche buno gatokorere gasi na ende gusabanya sa agwetanane abago tabana gotochegiga ba sirerale inge gantwa ko Nyaribari Chache ko toro potento isaine buna tora tebia abantu baito togende amo oyo koruisi ko iga aria namanyetu na gwakiete iga ya ntubwata barayi baitu bagutulenda iga abarayi baitu bagutorokinchira nduri wotebererigwa ntuisaine Abanyaribari mbere wotebererigwa ntuisaine na ende ntuisaine na ende ntuisanegete bone ngontu kemo byukangotewa kumogo ikanka batebye buna ODM ya kwanisi itukuri are batebye inere message to gutuma chinka batukwaniri na ende tuinyurete iga amagendero to konyora igo to konyora weterase abarayi baitu igonya abarayi baitu mbali gusikwa anya abarayi baitu kirenga kinokora muri bakuna kora muri yoka no ambali ba yaya
abata nande bacha paka si itu Nyaribari wache kwaramiro ingo ikitu akani into uwanja ODM tuangire mbora mugende buya nasaba sesenie moike nkabuya chikura chigocha anje chitangaswe mwake chikura chomorembe tocho orabarai wali babwate a track record yani wali tumayenga ni wachapakazi tali munu tutayite ngotayite egasi ekolekane nasaba ikibuya batukwane wale bakalenga Biya monena. We didn't start with our names. Now more capture, isn't it? Tsengoroku Friday Onundu, a chairman ODM Nyaribari with my members Varegaiga, HFIC Anera, Indoche Secretary Nero, Women Imbara, with all members. To work the members Vaito, thank you so much, so much. Asoko Guchi Michito, Ekeratura Vakiri Nande, Toche, 2 minutes, Toro Sie Party, to your ODM, ever strong, Togenda Remote. Santi Sana, Moko and Anka, Mogende. Nyaribari Chache, ODM. Tuango segeta abantu rotary members wale. Muba chimemba egere mora chese chama yetu mheshimiwa Simbarati ole gavana yetu. Nere tuko support. Serikali ile county yetu ni ya ODM. Iko tuko segeta abantu bonse. Nande muno. Simba arati ne role deputy iguru ase chama ya ODM Kenya. Gumumanyenga tubwate Riyan rinene yuko takoreta chikure chinyinge ya kuorokia ni sistema sibakurwa tuwata watabake igo abantu ngukona bari kuruga bakocha bantu baminto bari ga mushimo Kenani tokorera mbiya mono asinjo go toy transport na so go toy ki tuwade igo Kisii county itwe bunabarai tuwakira sengencho yobo agokora amagano nsi amagendro samali tanguru ko Wilfred Busire chairman ya Nyaribari Chache ODM. Asante sana. The answer is nothing to what the victim amongst ourselves. Kenani Yes. And yes, and I'm looking. Lakini ane ngaru the deposit ya rent or mtu ni kama ekaro nyumba yune ya mai kasi ekaro wana wa yalo to kumbuli ngabo nende ndo ana wata mke gute na gwete Kwa ya gato ande na ba como mungiti ekaro ro mungiti Neve siku na usiara mtisi. Ekaro mungu da noyo nyidu igere beta wede rocha. Ikiara au siba tebeta. Enjere wato monto yo mo. Enjere ngwete ke. Ngori korosi. Moyo bade. Nunya yesu. Igate betenga. Kara mtisi diri ra mai sao. Mo ko reke One make a road that you went to put out there. It's okay. Go to I want to thank them. You can't now get to a batch. I know you must have to go up a watch. You must have to look.
Bono yote lakini wa baba acha mkwana ero njani kura njani wako kwa. Ege wale kuli yale no uomo wali Nyaribari Chache. Wane karungura kwana kuchire jono aniti. Ndango teleke ndikisi nito musi no go chamo. Na sengi nito tali go chamo. Então, como ele quer especially politics, there are a lot of siasa people saying, siasa is number. Politics is what? Numbers. Kona kura bro to numbers on the muria. When you read to Alenga, it was under 40 people. It was permanent secretary Isane. Abakamba ambao watu wanao wana nene permanent secretary sababu kwa principal secretary mbali ngato watu ngakile zero mato wole to yako asengo yake asengo ndo yamo bakawa wa notice wae ebirogo na bakebale kutuletani aba kabisa lakini karamaramo bakobuli tutagwanja lende tochamo stoye tokuli mwa na mutu kumurangeni ngambura twagwende tukuraite kumaite na mbona chia actually baba na nyuza tigo likara ko mulia kwenye namaza limu kwa wete president Yararo ku Nyaribari Chache na maana ya kuachana kwa yeye mwenye alitoka kwa 1000 kuiga kali 1000 akamulia kile ndio station mwenye kina nyolete ndio mtaona ya gonda wodi secretary perhaps na manye tiji ani ndio na mtuma abandi ngote bali kwa news nito parongo awu asinale na somiri abana bago asinge ntiyo kutamanya kwa yes wale bago ita kutuchagra Kisii school paka na enda kabugo nkai Mexico nje kwa somia abandi bura boko gambi kwa which school bonga which obviously bonga which province and for the first time, Kenya, yani already gold, right African game as a long tennis. Itu anggaga. Akaona. Umweke ni ya. Go endale waka tennis as Olympics 2024 Paris. Bravo. Kero mundo Roko yubiato mundo ao sekere. Irimo mwenye tuna maofa. How do you manage to do these things? But God is with us. Na didn't have to go there. You will not deny us. Again, to Mungo to Rubo. Now, what the movie, Marie, come up, I think from my task and so what. Go to the water, walk one. I will just say the truth. Now, what happened? I don't mind. Until you were doing a tongue. In fact, when you were doing why get an OTM, I couldn't. Yeah. Quando ele dentro tu tinha uma chave, muito butangaço, isso não cara, sim que eu tinha que já me sabe, actually na manhã tem algo assim não vai nada que tu não, a cama não é aí como isso, nada grande, é que não é que ele tinha TV, não tirei de tipo quando na mangana watu alikuwa
ngakuyani na njire hapa nenda mimi anga ngoni kwetu kucha ngokora kire kintu asunu mimi mutaranga I can tell you nili wa mutaranga nteme just try yes na ka mtu nali wa Chache yoka kama na asilia develop ekara ngo bana baibere Kenya ngima oyino montama ikole banda pakara na agenda pakanga kai go the doctorate one of the PhD James Kenani Dr. James Mbarenga barema bawa PhD wow masters masters Mbarenga bachelor's Mbarenga bachelor's moyo unaweza wate degree mtu ngoko kwa hiyo kwa nini mupangiro huyo mwana kuligia wandesa just support him na ndio muntu ndaje pick no lyo so mete tindu wacho muntu tamete kulinda mube ko bisi ganda alikimbora ndaro yani aba rekona muka esimiantura nga Kenani njo kyale nye pare ekurwa birongo ase aro situga ikunjira so ba kereto yonde chikora ntuga na yeto agereto bakira kore baka wane ba te ngana DJ pa ngwa DJ pa yani umuntu someta kunani Maana saliye para iye koleta manene mwana chore gendo ta wanja kile gendo wate yes filter it mama etenga ndu wate powers tuizo ko decide ngango zoro mujumbo itu na watu kumu yes the law provides for that lakini tinda ta nimanye tenga chikora mwana mtu kumwangete chikura 1900 na Yesu ndine tinga mwangete bora 1900 mbora ni chaka ira abantu kumu igoma ite kitana bibia ikenda mbate kabisa naende na maendu kwan abantu wagerete kawa abantu IBC batatu nado usanga leo chiklak silichali bali ko mungu kura cyane nawe gutumye nane katwa abandi mbali as police station bali ngo telunga uyu mwe 100 Rusia au 100 maka wona chikawucha chikaetana chikawa chikura chitana kwa Nyaribari Chache lisa 1031 hakuna ndio mchana wako hiyo mama yake baba bone ndio ndio kurwa yana muliyeri na tukakole tuni ndichi kule tito itoko ego ujisira wewe tutingiza ina I can promise you ngeli bageli IBC ali mkana nkane aba this class no one wa bagenda yeah because our your secretary general you are secretary general yes you are kiano no kwa linga Kisii ndio wote kuonyana na maurali hata nini ale ndio tunachukua chetu chukua kamera kabe chiwochi mali chini kaba yani tindia kabisa
shall win. There is no reason why we can't win. The most popular party in Kisii is I'm talking about Kisii. The most popular party in Kisii is Then why are we not scoring? Mutu are the best players. And still Mutu are a problem need. Go on whatever. Chiskuru Cheito, Nyaribari, Chache. About the future and Nyaribari Chache. Ikara wana wetu, na we future wetu. Abana wetu, na abawa uja utora. Kini, muligere. Abantu bakaletu aroro. Abange babo, mbali chiskuru cyasinyira isikari so babo. Bamanye kuwo baretwa Nyaribari Chache. And nothing in Jabara, wait to band. But that's all very according to me. I can't do muscle metal in muscle. Yeah, but I remember. Also, I'm a crew from 1 packer from 4. And they leave all the school. They would hang on as I'm a cheese. On your leg and over, she get to put inside. More receive what you want to tell Amazon. You might have an education. No understand. 200 shillings. Number 2 and get it up. Wait a moment. I'm going to yes, I will be got. Do not do it, and I do not everything I came. Moko mira, musaro ne mo jekwa, moro ko komiti, moko anya wata. That's what I think. Miguel ni no vayan de un system. Now, won't be another thing. Moro de change. Entonces con el yuka. Inga kinero wote weka wano ukungai nu kuwaisani kwa rode na ina mo manje wanyenko enda umungi no no chiro weke application na nata gitu buri picho yi ama yo chali ke ngana mo ya te kuyi ba fanya royo umungi no Kenani ha o yubo au certificate karakasi ya utinga. Yani, it's not punishment because I was a good Kenani. One would not be. No, my work to Ravalvan, not a moon, and a word. One more. Now, singing joke. Now, would it is my Paka the bus, I came with Taro, but we see a Macaravana, we get in good hero, Chinkawata, Kenani on Saturday Par. Na kinda kwa nsali pale kuongea nkasei tasina yule. Na ana rongo de wipinde kwa kona. Yani ndi kutabole pa. Yani no ana wana mutabole pa. Abatenga kiyaro sele. Garo sele ndo onye usini kwa usi pale uchukua ye. Na nyari ba. Hapo kusiyama na kitu. Hata utali na nyaro. Niyo ay kero ba ko tangaso na ale mo basigas tema na azite pakanga si patagora gantiga manaiga let us injeninda yotenja ay kora ngori abantu baito Nyaribari babe kam no antachi moncho rembi leader yinu nimbe patron yinu yo kayo ono ni mo tinga ni ko nyara na gote abongo wa support pote emeko eta omuguzi yamu Nyaribari kana nkicha businja akole gento without knowing Nyaribari bona yasinyire wakati Nyaribari kwa kashikuri ngitu akole na soko kitu nchikutara think afresh
India embulata ketutukwe. Think of it. No change. Let's think about change. Ntakole bintu ndo yakora kurukale. Tuyato bikore ekere. We can do it. You want to do asaba? And tiani ga. Inga inko reform tole. Wasukuru ya reform yuri e patine watu wode wakira chikura taliwan. Ni patito wode wakira chikura. That's all. I think I was smiling actually. I don't know como foi o na mãe. One foi muito mano. Era tua mãe. Daí tinha me sentido de tinha que ir chikura. Muito chikura que tive sangue. Não. E penso que não era nem. Gana coisa assim. Angue sim. Abo. Abantu buka batana ko mugora hina elsewhere. That's Mr. Kenani. Okay, I'm pleased to meet you. Can you Asna Jeta University Economic Ministry of Education. Baku Nikera Pakawono, University of Leeds and University of Banning. Yanamo checking. I never worked the water Marieta. Pono Waliki. Nona Linga, Corona Linga, Pijan. Bakundi Pakawo. Kani, the weapon of Guriri, I know very Madrasa Kenya and Kawu one. Barawa Nancy. In Kiaku Nanga. In the Kiana Kuiba. Savas is sending to the Sana so. Buona via. Voglio del fatto. Thank you mheshimiwa. Bono mheshimiwa kwane da buona via. No ne gani urara kilomita haki. Bono mheshimiwa kone na watu yao wananetei. Tadi bwana. Minto mara abaminia como un office ya gavana no ara na minda igondo odinye bande sabono bande lakini ndio minto kora magoso kwa next time to kora bwe ore meeting go konya korangiria bande talibi ya sabono bande tigatosikane toro sio DM no DM ne patia banto Mheshimiwa Kenani, thank you so much. Number one, kwa niaba ya ODM Nyaribari Chache, nima itolera barahasu kongaina na batari delegates. I'm ready to carry the cross. Balinara angiriti. Oikara so check because they are not ODM officials. Uliya nantara angiriti to carry that cross. So officially God, these are ODM delegates. Ntura abandi barenge in ODM. Osiba join ODM. Pata ite gocha karibu ndete osekero leki morani karibu nyone kirogo ko ligi njwa kale ko yekiro aye kirogo na bana inji bakole teki babwani ODM ndora chora birogo binde bionsi mbono osebona bana I hope next week very soon lutangazo to election to get elections mocho le tuateba ni mocho le 30 from every polling station tali boy abuna ubali ba chakola a polling station. The idea is next election. Yasara biye jaje ndikora tiki valitati na bwa banyenara egitui. Na ubako iwana ngore isiko na ande nogo chorwali all communication chikuru direct ko Nairobi wakeru ngore egetu kyanyandira ko. Ai George ngakimbiyo ngakiere. Mtoto ite gocho mukutano gapo. We want to meet abantu bo babeke. Iteko babi. That's how we agreed. Tali gocha kueta nsaiga na kita ite gocha kwende ibeno na rasma ni George. Rasma ne bere George no ta bere jasa ne mtu gotiki. That is the party position. Na ndi toiro leiga. Ekero ke ko ekemo at that time taro. Mheshimiwa Kenani gwero sino ya umuriko.
Rocio teberende olionde no arobis. Era nantara teba go senko murwania. Amoete piece of mind ya kolega sia go sono wa. Bono tweru. Mbale ngabe rule. Is not a must oimo kioko boko. Nyore tolegwa. Mbale ngabe rule. Dangilia mabale ska. Ngere ba open. Mai tomo sani naro mwaka siete sana mwaka kontegi no chakani walize tuwa nete yesterday mheshimiwa Ontegi aki nko wale ndara kwa 1 minute yokuwa ne tingo karabi no kwa rural please a minute kwa nia abanyaribari yao mana out ya mwenzi biamole biamole nakibona kule ntaraga na bamu watabanne bana biamole biamole I'm sorry era wa sabar ko moro na te do muktar nora no jimurangi no mura mwenzi abali manyete mo manyete egente kenage turiga no jikengere ko beraini nage tulia ngingati ko beraini morochi abante bajite bakarara bajanga gituliga ona bero ODM tu asisto TM ne namba yane ODM ngere ela member yane ngere asaba rimia mocha ojenzi rasma epati itero ko be pati rero ko be pati ntoba to yoka election utambe toma kanyana mu chumbe tali ko ODM Nyaribari Chache tuanyora ba MCA bari Nyaribari Chache mbali no ODM obutari osoko banasa nyore to ko bana ODM turgi chikura tobe kabandar batenire be pati kunyone ward make sure tumena banda ba koreki ba choriru tusako ba busaiga to ko gana ba taro kirenga ki I'm sorry njoma madro mondo kutame ko temo mai te pati bakebe pati ekorrekana nyoya Nyaribari Chache ro kana pati na korreki mosimu kana ni atene na anto ga yaba kamoji besa bakamuri mama wake ro mondo kurikuwa mwindi chikura lakini bono obusuku muri jabwa njoma ndo manyano mwako ryo monne we pati ekra kuramburi amaswari nguzinge ndo korreki tuwa magaro twatenania omondo ODM Kisii centro mbia nanyocha kamo mochanya chana togo cha baracho tuanya wana chosu wote na wara chosu bono tako ba MCA togo ikoto nya kora je korti togo ana ji wori chinde ko genda lakini ero na ngete birongo ke osie ba ngordo gochinga yangare to mondo mwanga mubeko bwa MCA okurukusemnya mwai tuwarenga simiu kuru ari kwere ngakanero nane tuza okora ibintu mune bilidie kare amangana ikira nomination ya bantu bake chikura kuna bayuwa oyagara bantu bake chikura bachoro umuntu no tanchoro yiche pati yakora choro umuntu yakora peki obokora bitiwe umongera muno twa chakiro ODM imyake mingina twa oyo ai baba temena hani umongera twa chakiro ODM asabanta bari abakuru Injo mongno motanga ni no ari bakabona sina swata mwamoyo nyomba moya kama kwa ngasi ni 3,000 ngatara na akanta ngoe baka saka atuketa bang arukanu agacha ODM moyo tanga badabiri arukanu agacha ODM enda je moyo raira nora na mutari nyomba tablo ingabire yo aye bagankoire na teba takuchukua otari nyombe kabire to ero musimamo to tiko bochancho bonge to weke patie bengia ayinoro nchende se pati na le ko na ngorangiro wondi TV chacha akungondra TV na lenge tayo mondo na bekere tuona musimo oriorora
na musibaka ngamugera muri ara bakanda toro muntu raisiga ngamuhaka tata baka abantu bakari kedi message go Chache chisomwaria etaye soma ngamuhaka mwacha naje no ndisi ngai kulecho nere ngamakoria ambine njengende esiko gatende kitibe cyakira odeya ndo ito gore pati odeya ndo ito ngenderete yakako arangirwa simuno ari bona bampupete nanda bantu abana bayabeta bampupete bakamakonde turi muntu kurikana na yaro monne bwa UDA aya kachigoro maswali baka akatatanya ko tanya gocha uchikocha sabantu abangaini ko akori kipresi ono yamono nanyorwa sinarenge namye gato kinanche gono to watu mkutano ni hori mata na nani najo goro mikutano yende to bamo to gandamo me patti abantu aba we patti aba baranguna mo twaje twakwana amba nani utaraboyo ati wetana mwakwana otigale bya mogande bya mushikana nino ara one yanko yane abara abasere Mheshimiwa is catching up with other issues. Number one, you can do the hotel. Yamani kerete nene, okoboko na hotel rekas. Kwenda no. Kana go. Yamani bona ateni. Mbalenga. Bahagoteba. Kurwe nkora ya boime. Obama aboko ibira mateba. Era ungiye. Ngotara bale no mheshimiwa Kenani. Paketere. Mbalenga wanjite omweshimiwa Paul Simba Arana tokote omurori no moko aliwo mheshimiwa Kenani chairman umwetekere meeting yegokora ngachire nkwane mbali bakonya gukwana the only governor Kisii Chache otoire chi minister isato out of 10 Paul Simba atoete minister ya administration na education ya watu irenga ibere atoete minister ya sports yes do you wanna akama atoane minister ya lands data nje round ya Kisii Central nimbato mu waziri na nyako twara tubwa na ndamo sigete kiande giyai ase chief officer gete chitangani 14 Nyaribari tubwate 4 omugano mantalyomu na ande moinyore public service board chairman omonya mokorakera kama na ande ke kongo kimono abongora chikora kero mheshimiwa Kenani esimi ondena karati ngaba na tokugamba na igoro chentolibi osebona mheshimiwa mai chiti na mwaketa kandena Fred Oldon kenda ngaba naga hapa mkamanya na igo itutule system aba mara bali malenga bara koikera ngaba na mate abanyali bali mbamukwania